Inggih, majang pilot nomor undi 4, yening sampun sayaga durusan. Om Swastiastu. Inggih Ratu Idadani sareng sami. Angga panureksa sanedahat wangyang titya sapunika taler pamiarsa sareng sami sanedahat kusumayang titya. Ring rahina sane mangkin titiang pacang satu sane mamurda. Bojong mobogen raksasa. Satu kawitin titya. Kacerita tidu di tengah alas jenggala silang. Ada Raja Wenara, woi, kalintang mawi bawa pesan. Jagatnya Sukerta, terpanjak-panjak ni sami pada satina. Nanging, Raja Wenara merasa jejak. Yeneng panjak-panjak ni lakan muang sengkan. Dode mawinan, Raja Wenara nyeritin panjak ring kejap. Wenara bersama. Nang mai pakang ibancai nyaine dinilan mepuluh dibancing. Kedu paus nidang sampra. Cepat ceruet watak monarane matu. Singgih mas dewet titiang Gusti Prabu. Disubane mekejang lantas watak bojone lulu. Didunane sang Prabu micayang pewarah-warah deken panjak. Wenara panjak nira aja kejang. Uleng janilan sayaku. Iat naik ni bancainya ini. Jen mekerana kita. Sawireh jani. Liu ada punyan kayu misi-misi. Dodo itu di tengah alas. Ada danu lingah. Yeh nening. Sakewala. Danu nento. Kekuasaan dari raksasa galak. Dopesannya cai nyai benang kamu minum iya cai bani kamu sinah cai lakar kematian oleh raksasa. Gitu kone pebesane dane sang Prabu sumekan sajan duken panjang. Watak bojoke merasa jejak. Termaning pada mesemaya dusing bani tempal teken titah dane sang Prabu. Cerita yang sedang dinami. Kamu kode bojoge ke tengah halasi lakar malih ama-ama. Di sisi halasi dusing ada wong-wong. Dode haneng ranayang watak bojoge ngejohang nyeluksuk ke tengah halasi. Nanging lacu mekejang memocok. Matana ini kepus nyentel. Mekejang bojoge nana basang layak terbedak tuh. Buin kesepne. Aduh kone bojog jenih ningalen ada mekemengan ditu di kelon kau. Kini kone bojoge itu ngomong ajak timbang. Tuh tinggalin ditu ada danu. Lan kamu nginep lah. Aduh, sing midang banana bedak tuh kolongannya. Mesahut kone timpan. Dah kamu ada raksasa di itu amahnya kan. Sulandas gitu. Bojoge ane nanang pasang layah tuh bedak tuh. Para kone kendane sang Prabu laut itu yang madu. Naogang Gusti Prabu hampura yang titiang
dan si deban tiang nana basang layah terbedak tuh dados ke di tiang mereka kedan ini kenginem ye mesahut ku dani sang do kamu keadaan mani resubong orang di nani di danu itu ada raksasa segala ien cahai jani kamu sinah cahai lakar kematian dan mana bang malu mani remuk pinah-pinah ken cara ngingkin awin ayo apang nyedang ira nginem ye di danun itu sake wala ira selamat aja mengkejar ritat kala dani sang Prabu mau pinah-pinah jaka sukan raksasa ning tengah danun mimi dewa ratu awak ne gede teko matane lebar jalan merengga tuman munya de gede pesan bosan gitu apa cari kade main berkandas konedani sang Prabu udah raksasa sakti bang jaycang ngideh ya danu nenek hacilega kandoke galak ini raksasa musa apa nginem ye nyen cebani nginem ye ke tengah danu jaga matian wen konedani sang Prabu mubas udah raksasa olah sen raksasa icang bedak saja ini ada ya nak mudiang sing dak dinem malah kangko ni raksasa ngong tu seng rungu asal bani nginem ye ke tengah danu jangan ada hidup asal bani jadi sebelah das gitu dap komedane sang Prabu membahas nah raksasa ien buka kedo kena caine nah de cai sang sai icang tu sing jelakar ke tengah danu neng nginem ye sake wala kedo ingat damu nyen caine ane tunya ien sing icang ke tengah danu neng nginem ye sing dadi jai mat yang icang di subane suat lantas dane sang Prabu ngebawas kita tekeni raksasa ditu kone dane sang Prabu ngajakin panjang nih mekejang mekadu ning dane termaning ngelanturan mejalan ngejoham ke tengah alas sebelah itu tekan kone dane sang Prabu ditu ngajak panjang dibongkol tinggi aneh ngerembun dane sang Prabu nitahang panjang-panjang nih apa ngalih tinggi itu nyako nih saja pada sedina ada ngalih tinggi itu ada munduhan terada aneh mersin nyukjok bukon-bukon tinggi apa kanti bolong-bolong di suane peragat lantas kejang di dukune tinggi itu abane kesisen danu dane sang Prabu nyambung tingin to kanti dawu muncul tingnya nih paling tangguh kecelebang itu di tengah danu nih dane sang Prabu ngisi muncul tingnya nih berbesikan termane ngang sehang itu nyedot ya danu nih jangan ngecir kono ya danu nih itu dimuncul tingnya nih paling tangguh Pasurya pegrek gak wah tekwenaran kecak cengar cengit selang gentimu ya dia dan sebelah das gitu kene kuning iraksasa jog tekoyo pesuling tengah dan durmane ngangsohang yu ngenggangang bungut ngedeng caling neang nerang nanging wah tekunarane sing aduan merasa jejak malah bani ngewerin tergede-gede gede kange raksasa kene kono
ni bawa si sang Prabu teken panjang. Darung wanga ye raksasa jaginam ye ne jaginam i raksasa do nak sedak namun takut sang namun takut dan menang linyok teken semai anak ane sing metaput wen sing dating lempar sing janji apa buen ye raksasa sedak takut jajah jaginam itu di bawah sedane sang Prabu. 19 kilo, raksasa ngangsa hangku ni yang mengkeluran. Cai bojong. Apa ke cai tu sing lah rasa takut pakai ni ngom. Sahut ko ni dahli sang Prabu. Raksasa, ijang takut pakai cai. Sakewala ijang percaya cai tu sing lah kan lempasin janji. Neti ngalen. Ijang nak sing jaga tengah damu ni minum ye sing dadi cai ngumati ang ijang gitu ko ni bawa sang Prabu tur maning mekejang watak bojoge nginum ye danu ni sekita kena di subane watak wanarane pada semut nginum ye didu ko ni sane sang Prabu malih dia membawa sekene raksasa raksasa ne tingalin ijang subuh suat minum yeh danu ne sekita kena yeh danu ne tu sing jenyat uliang kainem sing nyanang cai sang saya sing pantas cai peke jadi kena nah ijang mau besen beken cai selegang dogen cai mata apa dini dua aja asuar nugraho idesan yang miti mau baca beken cai jadi ijang jak kejang lakang ne nah, kita beraksasa nah, ijang jani lakang leh lalu. Di subane sebut lantas dane sang Prabu membos kita tekeni raksasa. Di tu lantas dane sang Prabu ngajakin panjak-panjaknya mukejang mulih ke rumah ni soang-soang. Inggih, akadi punika satu sane presiden bakta yang titiang. Munggueng semertin satu punika inggih punika. Sanika pertama danu punika wadah pinaka populaning toya sane patut kelestarian doa ning toya punika sane ngamertani sane nguriping sekancang nguripe renjangan sane kaping kalih iraga sareng sami patut nyuciang danu punika andhep upacara danu kerti manggene jagate rahayu tur nenten kirangan toya Puputang didiang ando parang sandi. Om Santi, Santi, Santi. Om Suksema.